Thomas Mann. Mali gospodin Friedemann. Glava 1. Kriva je bila dojkinja. Zar je kada se rodila prva sumnja moglo nešto da pomogne što ju je gospođa konzula Friedemana ozbiljno savjetovala da uguši taj porok? Zar je moglo pomoći što joj je osim hranjivoga piva svakoga dana davala po čašu crnoga vina? Odjednom se pokazalo da je ta devojka toliko nisko pala da je pila i špiritus iz mašine za kuvanje i pre nego je na njeno mesto došla druga i pre nego su je mogli otpustiti, nesreća se dogodila. Kad su se mati i njene još 3 nedorasle kćeri jednoga dana vratile kući iz grada, ležao je mali Johannes, kome je tada bilo oko mjesec dana, pavši sa stola za povijanje, na podu i jezivo tiho cvileo, dok je dojkinja pored njega tupo blenula predase. Lekar, koji je snažno, ali oprezno pregledao udove zgrčenog i uzdrhtalog malog stvorenja, načinio je vrlo ozbiljno lice. 3 kćeri su stojele u uglu i jecale, a gospođa Friedemann u strahu srca svoga glasno se molila Bogu. Ovoj jadnoj ženi bilo je još pre rođenja toga deteta suđeno da joj muž, holandski konzul, umre naprasno, odnesen nekom žestokom bolešću, pa je bila još i suviše slomljena da bi uopšte mogla biti sposobna za nadu da će joj mali Johannes ostati u životu. Međutim, posle 2 dana rekao joj je lekar uz stisak ruke koji uliva hrabrost da neke neposredne opasnosti ni u kome slučaju nema, da je pre svega ostalog lako oboljenje mozga sasvim otklonjeno, što se može vidjeti već i po pogledu, u kome nema više nimalo od onog tupog izraza kao u početku. Svakako valja sačekati kako će se stvar inače razviti i nadati se najboljem. Jest, najboljem. Glava 2. Siva kuća sa visokim zabatima u kojoj je Johannes Friedemann odrastao ležala je kod severne kapije starog, jedva osrednje velikog trgovačkog grada. Kroz glavna vrata ulazilo se u prostrani trem popločan kamenom, iz kojega su stepenice sa belo obojenom drvenom ogradom vodile na gornje spratove. Tapete u sobi za dnevni boravak na prvome spratu pokazivale su nekakve izbledele predele, a oko teškog stola od crvenog drveta sa stolnjakom od zagasito crvene kadive stojele su naslonjače krutih naslona. Tu je on u svom detinjstvu često sedeo kod prozora na kome se vazda šarenelo lepo cveće, na šamlici kraj nogu materinih i slušao možda kakvu čudesnu priču, posmatrajući njenu glatko začešljenu kosu i sivi razdeljak i dobro blago lice i udišući vazdušasti miris koji se od nje širio. Ili bi, može biti, kad bi mu bila pokazana, gledao sliku očevu, ljubaznog jednog gospodina sa sedim zaliscima. Na nebu je on, govorila je mati, i čeka ih sve tamo. Iza kuće je bio mali vrt gde se leti obično provodio dobar deo dana i pored sledunjevih isparenja iz obližnje šećerane koje je vetar gotovo uvek donosio. Nalazio se tamo jedan stari čvornovat orah, pa je mali Johannes često sedeo pod njim u hladu na niskoj drvenoj stoličici i krckao orahe, dok bi gospođa Friedemann i njene 3 sada već odrasle kćeri zajedno bile pod nadstrešnicom od suroga šatorskog platna. Pa bi se materin pogled često dizao sa ručnog rada da sa setnom milinom sklizne na drugu stranu, na dete. Nije bio nimalo lep mali Johannes, i sedeći tako na šamlici sa svojim ušiljenim i visokim grudima, daleko istorenih leđa i predugih mršavih ruku, dok je hitro i žustro krckao orahe, gradio je veoma čudan prizor. Međutim, ruke i noge bile su mu nežno skrojene i male, a oči je imao krupne, crne kao u srne, usta meko srezana i finu otvoreno smeđu kosu. I mada mu je lice bilo kukavno uvaljeno među ramena, ipak se moglo reći da je gotovo lep. Glava 3. Kada je napunio 7 godina, poslali su ga u školu i od tada su godine prolazile jednolično i brzo. Iz dana u dan koračao je onim smešnim značajnim hodom koji je ponekad svojstven grbonjama između kuća s visokim zabatima i dućana do stare školske zgrade u gotskim svodovima, a kad bi kod kuće svršio posao, čitao bi svoje knjige s lepim šarenim naslovnim slikama ili se zanimao u bašti, dok su sestre bolešljivoj materi vodile kuću.
odlazile bi i u društva, jer Friedemanovi su pripadali prvim krugovima u gradu, ali nažalost nikako da se udadu, jer nisu bile bog zna kako bogate, a bile su prilično ružne. Johannesa bi također vršnjaci pozivali svojim kućama s vremena na vreme, ali on od opštenja s njima nije imao neke velike radosti. U njihovim igrama da učestvuje mogao nije, a budući su oni u odnosu na njega vazda pokazivali izvesno zbunjeno uzdržavanje, ni do kakvog drugarstva među njima nije moglo ni doći. Došlo je vreme kada je on u školskome dvorištu često imao prilike slušati njihove razgovore o izvesnim doživljajima. S puno pažnje i razgoračenih očiju osluškivao je kako oni govore o svojim ludovanjima za ovom ili onom devojčicom i ćutaše. Te stvari, govorio je on o sebi, kojih su drugi očigledno puni, spadaju u one za koje on nije, kao što su gimnastika i loptanje. To bi ga ponekad moglo malo i da rastuži, ali najzad on je oduvek bio naviknut da bude upućen na sebe i da ne deli interese drugih. Pa ipak dogodilo se da 16 godina brojao je tada, odjednom osjeti naklonost prema jednoj svojoj vršnjakinji. Ona je bila sestra jednog njegovog školskog druga, neko plavokoso razuzdano veselo stvorenje, a upoznao se s njome kod njenoga brata. U njenoj blizini osjećao je nekakvu čudnovatu smetenost, a zbunjeni i izveštačeno ljubazni način kojim se ona njemu obraćala ispunjavaše ga dubokom setom. Kad je jedne nedelje popodne u leto bio sam u šetnji na kraju varoši, na bedemu, čuo je iza jednog žbuna Jasmina šaputanje i počeo pažljivo usluškivati kroz granje. Na klupi koja je onde stajala, sedela je ona devojčica pored drugog crvenokosog mladića, koga je on vrlo dobro poznavao. Ovaj ju je zagrlio i pritisnuo joj na usne poljubac, koji je ona prigušeno se smejući vratila. Kada je Johannes Friedemann to video, okrete se nalevo krug i ode sa onog mesta. Glava mu se dublje no ikad uvukla u ramena, ruke drhtale, a nekakav oštar težak bol iz prsiju peo mu se u podgrlac. Ali on ga silom proguta i uspravi se odlučno koliko mu je to bilo mogućno. Tako, reče on u sebi. I to je prekuženo. Nikad više neću ni da znam za sve te stvari. Drugima donosi sreću i radost, meni ništa drugo osim tuge i patnje. Za mene je to svršena stvar. Ne postoji više za mene, nikada više. Ta odluka činila mu je dobro. Odrekao zauvek. Otišao je kući i uzeo knjigu ili svirao u violinu, što je naučio i pored svojih bogaljastih grudi. Glava 4. U 17. godini napustio je školu da bi postao trgovac, kao što je u njegovim krugovima ceo svet bio, pa je stupio u veliku drvarsku radnju gospodina Šlifogta dole na reci kao učenik. Prema njemu su bili blagonakloni. Sam on bio je ljubazan i predusretljiv i vreme je proticalo mirno i ujednačeno. A u 21. godini njegova života umre mu, posle dugoga bolovanja, mati. Bio je to veliki bol za Johannesa Friedemana, koji je on dugo negovao, uživao ga je, taj bol predavao mu se, kao što se čovek predaje nekoj velikoj sreći, pothranjivao ga s 1000 uspomena iz detinjstva i tumačio kao svoj prvi snažan doživljaj. Zar nije život sam po sebi nešto dobro, bez obzira na to da li će u pogledu na nas dobiti takav oblik da se može nazvati srećan? Johannes Friedemann je to osjećao i voleo je život. Niko i ne shvata s kakvom je usrdnom brižljivošću on, koji se odrekao najveće sreće što nam život može da pruži, umeo da uživa radosti koje su njemu bile pristupačne. Šetnja u proleće, napolju u parku izvan grada, miris cveta, pevanje ptice. Zar može čovek, a da za takve stvari ne bude zahvalan? A da se za to, da bi čovek bio kadar uživati, hoće obrazovanosti, šta više da je obrazovanost vazda u isti mah i sposobnost za uživanje, i to je njemu bilo jasno. I on se obrazovao. Voleo je muziku i odlazio na sve koncerte koji bi se u gradu priređivali. On sam, malo pomalo uspeo je, iako je pri tom neobično čudnovato izgledao, da prilično dobro svira na violini i radovao se svakom lepom i mekom tonu koji bi mu pošao za rukom.
Isto tako je vremenom, mnogim čitanjem, stekao izvestan književni ukus koji doduše u gradu ni s kim nije delio. Bio je obavešten o novim izdanjima u zemlji i na strani, umeo je do kraja da uživa ritmičku draž stihova, da se sav preda prisnome raspoloženju fino napisane novele. Moglo bi se skoro kazati da je bio pravi epikurejac. Naučio se razumevanju da je sve dostojno uživanja i da je gotovo glupost praviti razliku između srećnih i nesrećnih doživljaja. Sva svoje osjećanja i raspoloženja prihvatao je sa najvećom gotovošću i negovao ih turobna isto koliko i vedra, također i neispunjena želje, čežnju. Voleo ih je njih samih radi i govorio u sebi da s ispunjenjem prolazi ono što je najbolje. Zar slatka, bolna, nejasna čežnja i nadanje tihih prolećnih večeri nisu bogatiji uživanjima od svih onih ispunjenja koje je u stanju da donese leto? Jest, bio je on epikurejac, mali gospodin Friedemann. Ovo svakako nije znao sav onaj svet koji mu se na ulici javljao onim sažaljivim ljubaznim načinom na koji on oduvek bio naviknut. Svi oni nisu znali da taj nesrećni bogalj što stupa ulicama tako smešno, važno, u vrskaput otvorene boje i pod sjajnim cilindrom, začudo, bio je pomalo sujetan. Nežno voli život koji njemu protiče blago, bez velikih afekata, ali ispunjen tihom i nežnom srećom koju je on sebi umeo da stvara. Glava 5. Ali glavna naklonost gospodina Friedemana, prava njegova strast, bilo je pozorište. On je imao jedno neobično snažno dramatsko osjećanje i za vreme kakvog snažnog binskog efekta, katastrofe u tragediji, cijelo njegovo malo telo bilo je u stanju da se potrese. On je na prvoj galeriji gradskog pozorišta imao svoje stalno sedište na koje je redovno dolazio, a katkada bi ga pratile i 3 njegove sestre. One su od materine smrti sebi i bratu same vodile domaćinstvo u staroj kući nad kojom su s njime delile vlasništvo. Poudavale se, nažalost, još nisu, ali su već davno bile u godinama kada se biva skroman, budući je Friderika, najstarija, čitavih 17 godina izmakla ispred gospodina Friedemana. Ona i sestra joj Henrieta bile su nešto duže i tanje no što bi trebalo, dok je Pfifi najmlađa izgledala preterano mala i puna. Uostalom, posljednja je imala smešan običaj da se pri svakoj reči sva zatrese i da joj pri tome izbije pljuvačka u uglovima usana. Mali gospodin Friedemann nije vodio mnogo računa o 3 devojkama, zato su se one čvrsto držale među sobom i uvek bile istoga mišljenja. Naročito kad bi među njihovim poznanicima došlo do kakve veritbe, one su sročno naglašavale da je to veoma prijatna stvar. Brat je i dalje kod njih stanovao, pa i onda kad je napustio drvarsku radnju gospodina Šlifogda i postao samostalan, preuzevši neku malu radnicu, agenturu ili tako nešto, što nije zadavalo suviše mnogo posla. Držao je nekoliko odeljenja u parteru, da bi se samo za zajedničke obroke morao penjati uz stepenice, jer bi kadikad pomalo patio od astme. O svom 30. rođendanu, jednog svetlog i toplog junskog dana, sedeo je posle ručka pod surim baštenskim šatorom s novim jastučetom ispod glave koje mu je izradila Henrieta, s dobrom cigarom u zubima i s jednom dobrom knjigom u ruci. Ovda onda knjigu bi spustio, osluškujući zadovoljni cvrkut vrabaca na starome orahu i puštao pogled niz čistu, pošljunčanu stazu što vodi prema kući i na zemlju sa šarenim lejama cveća. Mali gospodin Friedemann nije puštao ni brade ni brkova, a lice mu se nije gotovo ni malo izmenilo. Samo su mu crte postale nešto malo oštrije. Meku otvorenost među kosu češljao je glatko s razdiljkom po strani. Kada je u jedan mah knjigu sasvim spustio na krilo i trepćući se zagledao uvis u plavo sunčano nebo, rekao je u sebi: 30 godina, dakle. Doći će daljih 10 ili čak i 20. Bog će sveti znati. Naići će tiho i bez šuma i proći isto kao i minule, i ja ih iščekujem u duševnom miru. Glava 6.
U julu iste godine dogodila se ona promjena u okružnoj vojnoj komandi koja je donela uzbuđenje svima i svakome. Puni, dobroćudni gospodin koji je godinama bio na tome položaju, bio je veoma omiljen u društvenim krugovima i svi su žalili što odlazi. Ko zna, blagodareći kakvoj okolnosti je baš gospodin von Rinligen dospeo ovamo iz prestonice. Uostalom, promjena kao da nije bila rđava, jer je novi potpukovnik, koji je bio ženjen ali nije imao dece, uzeo pod kiriju jednu veoma prostranu vilu u južnome predgrađu, po čemu se zaključilo da svoju kuću namerava otvoriti posetama. Svakako je glas da je on neobično imućan bio potvrđen i time što je sobom doveo 4 služinčadi, 5 koje jahaćih koje prežnih konja, fijaker i laka lovačka kola. Gospođe i gospodin su odmah po dolasku počeli praviti posete viđenim porodicama i njihovo je ime bilo na svim usnama, ali glavni interes nije izazivao gospodin von Rinligen, već njegova žena. Gospoda su bila zapanjena i još nisu stvorili neko svoje mišljenje, a žene naprosto nisu nikako mogle da se slože sa držanjem i ponašanjem Gerde von Rinligen. Odmah se osjeća prestonički vazduh. Izrazila se gospođa pravozastupnika Hagenstrema u razgovoru sa Henrietom Friedemann. I to je naravno sasvim prirodna stvar. Puši, jaše, u redu, ali njeno ponašanje ne samo da je slobodno, nego je studentski buševsko, pa i to još nije pravi izraz. Ona, vidite, nije baš nimalo ružna žena, moglo bi se čak reći da je i lepa, pa ipak joj potpuno nedostaje svaka ženska draž i u njenome pogledu, smehu, u svakome pokretu nema ničega što muškarci vole. Nije koketa, a ja sam posljednja, boga mi, koja ne bi priznala da je to za svaku pohvalu. Ali zar jedna tako mlada žena, svega joj 24 godine, sme da bude potpuno bez svake privlačnosti? Ja, draga moja, zaista nisam nimalo jezična, ali znam šta znam. Naša gospoda muškarci su sada kao ošamućeni, ali vidjet ćete već kroz nekoliko nedelja potpuno degutirani okrenuće joj leđa. Ali, reče gospođica Friedemann, zbrinuta je da ne može biti bolje. Da, njen muž, uzviknula je gospođa Hagenstrem. Kakva je ona prema njemu? Trebalo bi da vidite, vidjet ćete već. Ja sam prva za to da udata žena ima u izvesnoj meri da se drži odbijajući prema drugome polu. Ali kako se ta ponaša prema svom rođenom mužu? Ume da ga pogleda tako ledeno i da mu sa takvim sažaljenjem u glasu kaže: dragi moj prijatelju, da se čak i meni smuči. Jer treba njega pri tome videti. Korektan, prav kavaljer od glave do pete, divno očuvan 40-godišnjak, sjajan oficir. U braku su 4 godine, draga moja. Glava 7. Mesto gde je malome gospodinu Friedemannu prvi put bilo dato da ugleda gospođu von Rinligen bila je glavna ulica, u kojoj se gotovo isključivo nalaze trgovačke radnje i kancelarije, a susret se dogodio u podne, baš kada je on dolazio s berze, gde se ponekad čula i koja njegova reč. Koračao je, majušan i važan, pored grosiste Steffensa, jednog veoma krupnog i plećetog gospodina sa okruglo potkresanim zaliscima i strahovito punim obrvama. Obojica su imali na glavi cilindre, a zbog velike toplote raskopčali su gornje kapute. Razgovarali su o politici i pritom su po taktu udarali štapovima o trotoar, a kad su došli otprilike do polovine ulice, rekao je odjednom grosista Steffens: neka me odnese đavo ako u onim kolima nije Rinligenka. Baš zgodno, reče gospodin Friedemann svojim visokim i nešto oštrim glasom i pogleda pravo predase s puno očekivanja. Jer ja još nisam imao prilike da je vidim. Evo žutih kola. Gospođa von Rinligen je danas bila doista u žutim lovačkim kolima i lično je terala 2 vitka konja, dok je sluga sedeo iza nje s prekrštenim rukama. Imala je na sebi prostran, sasvim svetao žaket, a i suknja joj je bila svetla.
Ispod malog okruglog slamnog šešira sa mrkim kajščićem talasala se crveno-plava kosa koja joj je pokrivala uši i u debeloj punđi padala duboko na potiljak. Boja kože na njenome ovalnome licu bila je bela kao slonovača, a u uglovima neobično zbliženih tamnih očiju slegle su se plavičaste senke. Iznad kratkog, ali veoma fino isklesanoga nosa usekla se sedlasta pruga sunčanih pega, što je vrlo lepo stajalo. Međutim, da li su joj usta bila lepa, nije se dalo razaznati, jer je bez prestanka isturala donju usnu da je odmah vrati, trljajući na taj način gornju. Grosista Stefens se javi s neobičnim poštovanjem kad su kola pored njih prolazila, a i mali gospodin Friedemann skinuo je šešir, pogledavši pri tom gospođu von Rilingen s pažnjom i široko otvorivši oči. Ona spusti bič, klimnu lako glavom i proveze se polako, posmatrajući desno i levo, kuće i izloge. Prošavši nekoliko koračaji, reče grosista: prošetala se i sad se vraća kući. Mali gospodin Friedemann ne odgovori, nego gledaše predase dole u kaldrmu. A onda odjednom pogleda grosistu i zapita: kako rekoste? Te gospodin Stefens ponovi svoju oštroumnu primedbu. Glava 8. 3 dana kasnije vratio se Johannes Friedemann kući iz svoje redovne šetnje u 12 sati u podne. U 12:30 se kod njih ručalo, pa je upravo nameravao da na pola sata ode u svoj biro, koji je bio odmah tu, desno od kapije, kad služavka, prelazeći trem, reče: gosti, gospodine Friedemann. Kod mene? Zapita on. Ne, gore, kod gospođica. A ko? Gospodin potpukovnik von Rilningen s gospođom. O, reče gospodin Friedemann. Onda ću i ja. I pope se uza stepenice. Gore prođe kroz predsoblje i već se mašio kvake na visokim belim vratima koje vode u sobu s predelima, kad naglo zastade, ustuknu korak unazad, okrete nalevo krug i vrati se polako odakle je i došao. Ima da je bio potpuno sam, reče sasvim glasno, sam predase: neću, bolje ne. Spusti se u svoj biro, sede za pisaći sto i uze jedne novine. Podržavši ih minut dva, spusti ih na sto i pogleda u stranu kroz prozor. Tako je sedeo sve dok devojka nije došla i javila da je ručak na stolu. Onda je otišao gore u trpezariju, gde su ga sestre već očekivale, i seo na svoju stolicu, na kojoj su ležale 3 knjige nota. Henrieta, koja je razlivala supu, reče: znaš li, Johannese, ko je dolazio? Ko? Zapita on. Novi pukovnik sa ženom. A tako? Vrlo ljubazno. Da, reče Pfifi i dobi pljuvačku u uglovima usana. Nalazim da su i on i ona sasvim prijatni ljudi. Svakako, reče Frederika. Ne smemo otezati s vraćanjem posete. Predlažem da odemo preksutra u nedelju. U nedelju, rekoše Henrieta i Pfifi. I ti ćeš svakako s nama, Johannese, jeli? Zapita Frederika. Naravno, kaza Pfifi, stresavši se. Gospodin Friedemann je pitanje potpuno prečuo i jeo je supu s tihim i bojažljivim izrazom lica. Izgledalo je kao da osluškuje ko zna šta, nekakav neprijatan i jeziv šum. Glava 9. Iduće večeri davan je u gradskom pozorištu Lohengrin i bio je prisutan sav obrazovani svet. Malo gledalište bilo je dupke puno publike i ispunjeno zujenjem i brujenjem, zadahom gasa i mirisom raznih parfema. A svi dogledi listom, kako u parketu, tako i na galerijama, bili su upereni na ložu broj 13, odmah desno od pozornice, jer su se danas onde prvi put pojavili gospodin von Rilningen sa ženom, pa se tako ukazala prilika da se taj par jedanput dobro osmotri. Kad je mali gospodin Friedemann u besprekornom crnom odelu i sa sjajno belim, oštro isturenim prsima od košulje stupio u svoju ložu broj 13, ustuknuo je u vratima, učinivši pri tome pokret rukom prema čelu, a nozdrve su mu se začas grčevito raširile. A onda se spustio na svoje sedište, na mesto levo od gospođe von Rilningen.
Dok je sedao, ona ga je neko vreme pažljivo posmatrala, isturajući donju usnu, a onda se okrenula na drugu stranu da s mužem koji je stajao iza nje izmenja nekoliko reči. On je bio visok, širok gospodin s raščešljanim brkovima i crnpurasta, dobroćudna lica. Kad je započela uvertira i gospođa von Rilningen naslonila se na ogradu, gospodin Friedemann skliznu po njoj jednim brzim, žurnim pogledom sa strane. Imala je na sebi svetlu večernju haljinu i bila, jedina između svih prisutnih dama, malo dekoltovana. Rukavi su joj bili vrlo široki i nabrani, a bele rukavice sezale do lakata. U celoj njenoj pojavi imalo je danas nečega razbludnog, što se onomad, kada je bila u širokom žaketu, nije moglo da opazi. Prsa su joj se dizala i spuštala sporo i u svoj punoći, a punđa crveno-plave kose padala teško i duboko na potiljak. Gospodin Friedemann bio je bled, mnogo bleđi nego obično, a sniže glatko začešljene mrke kose s razdiljkom izbile su mu po čelu sitne kapljice. Gospođa von Rilningen je sa svoje leve ruke, koja je počivala na crvenom baršunu ograde, smaknula rukavicu i on je sve vreme imao pred očima tu oblu, mutno-belu ruku, što je, kao i šaka bez ikakva nakita, bila namreškana sasvim bledo plavim žilicama. Tako je bilo i nikako drugčije. Violine su pevale, trube upadale i treštale, tel Ramund je pao, orkestrom je zavladalo sveopšte klicanje, a mali gospodin Friedemann sedeo je nepomičan, bled i tih, glave uvučene u ramena, s kažiprstom jedne ruke na usnama, dok mu je druga bila u zarukavlju kaputa. Dok je zavesa padala, diže se gospođa von Rilningen da s mužem napusti ložu. Gospodin Friedemann je to opazio i, ne pogledavši na onu stranu, lako prevukao maramicom preko čela, ustao odjednom sa sedišta, otišao do vrata koje vode u hodnik, okrenuo se opet, seo na svoje mesto i na njemu ostao ukočen i nepomičan u stavu u kojima je bio sve do malo čas. Kad se razleglo zvonce i njegovi susedi opet ušli, on osjeti da oči gospođe von Rilningen počivaju na njemu, pa i nehoteći diže glavu prema njoj. Kad su im se pogledi sukobili, ona ni ne pomisli da pogleda u stranu, već ga bez jednoga traga zbunjenosti nastavi i dalje posmatrati, sve dok on sam, pobeđen i ponižen, nije oborio pogled. Pritom je bio još bleđi, a neki čudan sladunjavo jedak gnev koji stade mu se peti u podgrlac. Započe muzika. Potkraj toga čina dogodilo se da je gospođa von Rilningen ispustila lepezu, koje skliznu i pade na pod pored gospodina Friedemana. Oboje se sagoše istovremeno, ali ona dohvati sama i reče s osmehom koji je bio podrugljiv: "Hvala." Glave su im bile tik jedna uz drugu i on za trenutak nije mogao na ino, a da ne udahne topli miris njenih grudi. Lice mu se iskrivilo, celo telo zgrčilo, a srce kucalo s tako mučnom težinom i snagom da mu se presekao dah. Sedeo je još pola minuta, a onda odgurnuo stolicu, ustao tiho i polako izišao iz lože. Glava 10. Praćen zvucima muzike, prešao je hodnik, primio u garderobi cilindar, svetli vrskaput i štap i spustio se niza stepenice na ulicu. Bilo je toplo, tiho veče. U svetlosti gasnog osvetljenja dizale su se sure kuće svojim visokim zabatima nemo u nebesa, gde su jasno i blago sijale zvezde. Koraci ono malo ljudi koje je gospodin Friedemann sretao razlegali su se na trotoaru. Neko mu se javi, ali on ne vide. Duboko je oborio glavu, a visoke šiljaste grudi drhtale su mu. Tako je teško disao. Čas porekao bi tiho sam predase: "Bože moj, Bože!" Zagledao se u sebe užasnutim i bojažljivim pogledom i video kako je njegovo čuvstvovanje, koje je on tako nežno negovao, vazda tako blago i mudro s njime postupao, sada iščupano, zavitlano nekud u vihor, razriveno. I odjednom, potpuno savladan u stanju vrtoglavice, opijenosti, čežnje i mučenja, nasloni se na fenjer i drhteći prošapta: "Gerda!" Nijotkuda ni glaska. U tome trenutku nadaleko i naširoko nije bilo na dogledu ni žive duše.
Mali gospodin Friedemann odlučno se uspravi i pođe dalje. Dođe do kraja ulice u kojoj je bilo pozorište i koje se prilično strmo spušta prema reci, a onda udari glavnom ulicom severnome delu grada ka svome stanu. Kako ga je pogledala? Kako? Naterala ga je da obori oči, ponizila ga svojim pogledom. Zar ona nije žena, a on muškarac? I zar njene čudnovate tamne oči nisu za to vreme u pravome smislu reči prosto poigravale od radosti? I ponovo osjeti kako ga podilazi onaj nemoćni, razbludni gnev, ali u tome času pomisli na trenutak kada je njena glava dodirnula njegovo, kada je udahnuo miris njenoga tela, te zastade i po drugi put ustori svoj nakazni stas, povuče u sebe vazduh kroz zube, a onda promrmlja još jednom, potpuno smeten, zbunjen, van sebe. Bože, moj Bože! I opet produži mehanički koračati dalje, polako, kroz parni večernji vazduh, kroz puste ulice koje odjekuju šupljinom, dok nije stao pred svojim stanom. U tremu se zadržao nekoliko trenutaka, udišući sveži, gotovo podrumski miris, koji je onda preovlađivao. A onda uđe u svoj biro. Seo je za pisaći sto kod otvorenog prozora i zurio ukočenim pogledom u veliku žutu ružu koju mu je neko onda metnuo u čašu s vodom. On je uze i udisaše joj miris, zažmurivši, a zatim je jednim umornim i tužnim pokretom oturi u stranu. Ne, s time je svršeno. Zar znači još za njega što kakav miris? Šta za njega još znači sve ono što je dosad sačinjavalo njegovu sreću? Okrene se i pogleda u stranu, napolje na tihu ulicu. Časpo odjeknuli bi koraci da, razležući se, prođu dalje. Zvezde su stajale nepomično i treperile. Kako je on sada mrtav umoran i kako je slab! Glava mu je bila sasvim prazna i njegovo očajanje poče se rastapati u jednu veliku, blagu čežnju. Nekoliko redaka stihova promakoše mu kroz sećanje, muzika Lohengrina razleže se ponovo u ušima, još jednom ugleda pred sobom priliku gospođe von Rinligen, njenu belu ruku na crvenoj kadivi, a onda potonu u težak, grozničavo potmuli san. Glava 11. Često je bio pred samim buđenjem, ali ga se strašio, pa bi svaki put ponovo tonuo u besvesnost. Ali kad se potpuno razdanilo, otvorio je oči i pogledao oko sebe velikim, bolnim pogledom. U duši mu je sve stajalo u punoj jasnoći. Činilo mu se kao da njegov bol nije bio ni prekidan snom. Glava mu je bučala, a oči gorele, ali kad se umio i čelo poprskao kolonjskom vodom, osjeti se bolje i ponovo mimo sede na svoje mesto kod prozora koji je ostao otvoren. Još je bilo rano ujutru, tako oko 5 sati. Časpo promakao bi poneki pekarski momak, inače nigde ni žive duše. Preko puta su još svi kapci bili spušteni. Ali su ptice cvrkutale, a nebo blistalo u plavetnilu. Bilo je čarobno letnje jutro. Osjećanje ugodnosti i poverenja obuze malog gospodina Friedemana. Čega se on to plaši? Zar nije sve kao i obično? Priznaće da je ono juče bio jedan rđav napad, ali tome mora biti kraj. Još nije dockan, još on može da izbegne propast. Mora izbegavati svaki povod koji bi onaj napad mogao da obnovi. Osjećao je za to snagu. Osjećao je snagu da ono savlada i da ga potpuno uguši. Kad je iskucalo 7:30, uđe Frederika i stavi kavu na okrugli sto koji je stajao ispred kožne sofe kod zida. Dobro jutro, Johannese, reče ona. Evo ti doručka. Hvala, reče gospodin Friedemann. A onda, žao mi je, draga Friderika, što ćete morati same u posetu. Ja se ne osjećam ponajbolje da bih mogao sa vama. Spavao sam rđavo, boli me glava, jednom reči, moram vas zamoliti. Friderika odgovori. Šteta, nikako ne smeš da izostaviš tu posetu, nego zaista izgledaš bolestan. Da ti dam šipku moga migrenina. Hvala, reče gospodin Friedemann. Proći će. I Friderika ode. Stojeći kod stola, ispio je polako kavu i pojeo malu kiflu. Bio je zadovoljan sobom i ponosio se svojom odlučnošću. Kad je bio gotov, uze novu cigaru i opet sede kod prozora.
Doručak mu je prijao i on se osjećao srećan i pun nadanja. Uze neku knjigu, čitaše, pušaše i gledaše žmirkajući u sunce. Ulica je oživela. Tandrkanje kola, govor i zvonjenje konjskog tramvaja dopirali su mu u sobu, a kroz sve to razaznavalo se jasno cvrkutanje ptica i sa blistavo plavoga neba vejao je blag, topao vazduh. Oko 10 sati čuo je na tremu sestre, čuo škripu ulaznih vrata i video kad su 3 dame prošle pored prozora, ali ne obrati na to neku osobitu pažnju. Prođe 1 sat, osjećao se sve srećniji i srećniji. Stade ga ispunjavati nekakva obest. Kakav li je vazduh i kako cvrkuću ptice. Kako bi bilo da se malo prošeta? I tada odjednom bez ikakve primisli rodi se u njemu sa sladosnim užasom misao. Da odem do nje. I ugušivši u sebi u pravom smislu reči na prezanje mišića, sve ono što ga je strašivo opominjalo da se čuva, dodao je u blaženoj odlučnosti. Hoću da idem do nje. I on obuče crno, praznično odelo, uze cilindar i štap i pređe brzo i teško dišući ceo grad, uputivši se u južno predgrađe. Ne videći nikoga, pri svakom koraku je užurbano dizao i spuštao glavu, potpuno obuzet stanjem ushićene odsusnosti od samoga sebe, dok se nije obreo tamo napolju u drvoredu Kestenova pred crvenom vilom, na čijoj se kapiji moglo pročitati ime potpukovnik von Rinligen. Glava 12. Ovde ga spopadne neka drhtavica, a srce mu je grčevito i teško gruvalo o grudi, ali on prođe trem i zazvoni. Sad je stvar bila rešena i nije se moglo natrag. Neka ide svojim tokom, pomisli on, i sve se u njemu namah smirilo kao smrt. Vrata se rastvore naglo, sluga pređe trem i izađe mu u sretanje, primi posjetnicu i pohita s njome uza stepenice na kojima je bio uzan crven ćilim. U njega je gospodin Friedemann buljio ne tremice, sve dok se sluga nije vratio i saopštio da milostiva moli neka izvoli gore. Gore kod salonskih vrata, gde je ostavio štap, bacio je jedan pogled u ogledalo. Lice mu je bilo bledo, a iznad pocrvenelih očiju kosa mu se na čelu zalepila. Ruka u kojoj je držao cilindar drhtala je nezadržano. Sluga otvori i on uđe. Našao se u prilično velikoj polumračnoj sobi, na prozorima behu zavese. Desno je stajao klavir, a u sredini oko okruglog stola bile su raspoređene fotelje u mrkoj svili. Iznad sofe, na levom bočnom zidu, visio je neki pejzaž u teškom zlatnom ramu. I tapete su bile zagasite. Pozadi, u balkonskome ispustu, bile su palme. Prođe ceo minut dok je gospođa von Rinligen razmakla zavese na vratima desno i nečujno mu pošla u sretanje po debelom mrkom ćilimu. Imala je na sebi sasvim jednostavnu haljinu u crvenim i crnim kockama. Kroz balkonski ispust padao je u sobu stub svetlosti u kome se vitlala prašina, padao pravo na njenu tešku crvenu kosu, tako da je u jednome trenutku sva zaplamtela zlatom. Ona je svoje čudne oči ispitivački upravila na njega i, kao i obično, isturila donju usnu. Gospođo, poče gospodin Friedemann i pogleda uvis prema njoj, jer dopiraše joj samo do grudi. Želeo sam da vam i ja od svoje strane ukažem poštovanje. Kada ste učinili čast mojim sestrama, ja sam nažalost bio odsutan i bilo mi je iskreno žao. Prosto nije znao šta bi još kazao, ali je ona stajala nepomično i posmatrala ga neumoljivo, kao da ga želi naterati da i dalje govori. Sva krv mu odjednom jurnu u glavu. Hoće da me muči i da mi se naruga, pomisli on. I vidi me skroz, kako joj oči igraju. Najzad ona reče sasvim čistim i jasnim glasom. Veoma ste ljubazni što ste došli. I meni je onomad bilo žao što vas nismo zatekli. Možda ćete biti tako dobri da sednete. Sela je blizu njega, položila ruke na naslone fotelje sa strane i zavalila se u sedištu. On je sedeo nagnuvši se napred i držeći šešir između kolena. Ona reče: znate li da su još pre 1/4 časa vaše gospođice sestre bile ovde? Kazale su mi da ste bolesni. To je istina, odgovori gospodin Friedemann. Jutros se nisam osjećao najbolje. Mislio sam da neću moći iz kuće. Molim za izvinjenje zbog zakašnjenja. Ni sada ne izgledate potpuno zdravi.
reče ona sasvim mirno i pogleda ga ne skidajući s njega oka. Bledi ste i oči su vam zapaljene. Uopšte mogli biste poželeli bolje zdravlje. O, zamuca gospodin Friedemann, uopšte uzev ne bih se mogao potužiti. I ja sam vrlo bolesna, nastavi ona, ne dižući s njega pogleda, ali niko to ne primećuje. Nervozna sam i doživljavam najčudnovatija stanja. Zaćutala je, spustila podbrdak na grudi i gledala ga odozdo u iščekivanju. Ali on nije odgovarao. Sedeo je ćuteći i upirao u nju svoje raširene i zamišljene oči. Kako čudno govori ona i kako ga se doima njen jasni, kolebljivi glas. Srce mu se umirilo. Činilo mu se da sanja. Gospođa Rinligen poče iznova. Biće da se ne varam da ste juče otišli iz pozorišta pre svršetka predstave. Da, gospođo. Bilo mi je žao. Vi ste bili sused koji je usrdno slušao, iako predstava nije bila dobra ili samo relativno dobra. Vi volite muziku? Svirate na klaviru? Sviram nešto malo na violini, reče gospodin Friedemann. To jest, gotovo nimalo. Svirate na violini? Zapita ona, onda sklizne pogledom pored njega nekuda u vazduh i zamisli se. Pa nas dvoje bismo mogli pokatkad i muzicirati, reče ona odjednom. Ja umem pomalo da pratim. Radovalo bi me kad bih mogla ovde naći koga. Da li ćete doći? Vrlo rado stojim gospođi na raspolaganju, reče on još jednako kao u snu. Nastade počivka. Tu se izraz njenoga lica namah izmeni. On vide kako se ono iskrivilo u jedva primetnom surovom ruganju, kako su se njene oči u njega opet čvrsto i ispitivački upravile s onim nelagodnim poigravanjem kao već 2 puta dotle. Lice mu se zajapuri, pa ne znajući na koju bi stranu okrenuo, potpuno zbunjen i izvan sebe, uvuče glavu sasvim u ramena i gledaše smeteno dole u ćilim. I poput kratke jeze prostruja njime opet onaj nemoćni, sladosno mučilački gnev. Kada je u očajničkoj odlučnosti ponovo digao pogled, ona ga više nije posmatrala, već je preko njegove glave mimo gledala u vrata. On s mukom iščupa iz sebe nekoliko reči. A da li ste, gospođo, bar koliko toliko zadovoljni boravkom u našem mestu? O, reče gospođa von Rinligen ravnodušno. Izvesno. Zašto ne bih bila zadovoljna? Ono za celo sve mi se čini da sam kao pomalo skučena i kao malo pod prismotrom, ali u ostalom, nastavi ona odmah, da ne zaboravim, nameravamo da kroz koji dan pozovemo nešto malo sveta, malo neusiljeno društvo. Moglo bi se malo muzicirati, malo ćaskati. A imamo i vrlo lepu baštu iza kuće. Pruža se do same reke. Kratko i jasno, vi i vaše gospođice dobit ćete, razume se, pozivnicu, ali vas ja s ovim još sada molim za vaše učešće. Hoćete li nam učiniti to zadovoljstvo? Jedva je gospodin Friedemann stigao da izrazi svoju zahvalnost i obećanje, kada se kvaka energično obori i u sobu uđe potpukovnik. Oboje se digoše i dok je gospođa von Rinligen gospodu jednog drugom predstavljala, njen muž se sa istom učtivošću pokloni gospodinu Friedemannu i njoj. Njegovo opaljeno lice blistalo je od vrućine. Dok je skidao rukavice, govorio je nešto svojim snažnim i oštrim glasom gospodinu Friedemannu, koji je raširenim bezizraznim očima gledao uvis prema njemu i sve iščekivao da ga on blagonaklono potapše po ramenu. Međutim se pukovnik, sastavši pete i lako se nagnuvši u pojasu, obrati supruzi i reče začudo prigušenim glasom. Jesi li, draga, zamolila gospodina Friedemana za njegovo prisustvo prilikom malog sastanka kod nas? Ako ti je pravo, mislim da bismo ga mogli prirediti kroz nedelju dana. Nadam se da će se vreme držati i da će se moći biti i u bašti. Kako ti hoćeš, odgovori gospođa von Rinligen i skliznu pogledom pored njega. 2 minuta dosnije gospodin Friedemann se oprostio. Kad se s vrata još jedanput poklonio, sreo se s njenim očima, koje su na njemu počivale bez ikakvog izraza. Glava 13. Otišao je, ali nije pošao natrag prema gradu, već i nehoteći udari putem koji se odvaja od drvoreda i vodi prema nekadašnjim gradskim bedemima na reci. Bilo je onda lepo od negovanih nasada, hladovitih puteva i klupa. Išao je brzo i bez svesti, ne dižući pogleda.
Bilo mu je nesnosno vrućina i osjećao je kako u njemu plamen bije čas naviše, čas naniže i kako mu nemilosrdno štreca u glavi. Zar njen pogled nije još sve jednako na njemu, ali ne kao potkraj prazan i bezizrazan, već kao pre toga sa titravom surovošću posle onoga kada mu je govorila onim svojim začudo tihim načinom. Pa nju zabavlja da njega čini bespomoćnim i da ga baca izvan sebe. Zar onda kada ga je prozrela nije za njega mogla imati bar malo sažaljenja? Išao je dole duž reke, bedemom obraslim u zelenilo, i seo na jednu klupu oko koje je u polukrugu raslo žbunje jasmina. Svud unaokolo vladao je sladak sparan miris, a sunce je teško ležalo pred njim na ustreptaloj vodi. Kako se osjeća zamoren i izmožden, a kako se ipak u njemu sve uskomešalo, ispunivši se mučenjem. Zar ne bi bilo najbolje da se još jednom osvrne oko sebe, a onda da se spusti u tihu vodu, da se posle kratke patnje oslobodi i nađe spasenja u miru? Mir, spokojstvo, sve je što njemu treba. Ali ne spokojstvo u praznom i gluvome ništa, već jedan blago osunčani mir ispunjen dobrim, spokojnim mislima. Vaskolika njegova nežna ljubav prema životu prožega treptanjem ovoga trenutka i duboka čežnja njegova za izgubljenom srećom. A onda se zagleda oko sebe u nemi, beskrajno ravnodušni mir prirode, video reku kako ide svojim putem na suncu, travu koja je treptala i cveće koje stoji onde gde se i rascvetalo, da posle toga uvene i razveje se u vetar. Video je kako sve sa tom nemom odanošću priklanja bivstvu. Te ga odjednom obuze osjećanje prijateljstva i potpune saglasnosti s nužnošću koje je u stanju da čoveku pruži izvesnu nadmoćnost nad svakim udesom. Sećao se onoga popodneva svog 30. rođendana, kada je srećan u posedu spokojstva, mislio da može biti bez straha i nadanja gledati u ostatak svoga života. Nije on tada video ni svetlosti ni senke, već je sve ležalo pred njim u blagome sutonskome sjaju, dokle se tamo negde u pozadini nije rasplinulo u mrak. I on sa spokojnim i nadmoćnim osmehom smelo gleda u godine što tek imaju da dođu. Koliko ima od tada? A onda je došla ta žena, morala je doći jer je to njegov udes, sama je ona njegova udes, samo ona. Zar on to nije osjetio od prvog trenutka? Ona je došla i premda je on pokušao da brani svoje spokojstvo, nje radi moralo se u njemu uzbuniti sve što je od svoje mladosti u sebi ugušivao, jer je osjećao da će to za njega značiti mučenje i propast, a sada ga je zgrabilo strahovitom, neodoljivom snagom da ga sunovrati u propast. Sunovraćuje ga u propast, osjeća on to, ali našto i dalje boriti se i mučiti se? Neka sve ide svojim tokom. Neka i on nastavi svoj put i zatvori oči pred razjapljenom provalijom tamo pozadi, poslušan sudbini, pokoran prejakoj, mučilački slatkoj sili od koje se pobeći ne može. Voda se svetlucala, jasmin odisao oštrim, sparnim mirisom, ptice cvrkutale u drveću, između kojega je prosijavalo teško baršunasto plavo nebo. A mali grbavi gospodin Friedemann dugo je još sedeo na klupi. Sedeo nagnuvši se napred, poduprevši čelo obema rukama. Glava 14. Svi su se slagali u tome da se kod Rinligenovih čovek može izvrsno da zabavi. 30 osoba sedelo je za dugim, s puno ukusa ukrašenim stolom koji se pružao svom dožinom prostrane trpezarije. Služitelji i 2 momka već su žurno raznosili sladoled, sa svih strana zveckanje, klepet i topla isparenja od jela i mirisa. Dobroćudni veletrgovci sa svojim ženama i kćerima behu tu na okupu. Osim toga, gotovo svi oficiri garnizona, jedan stari omiljen lekar, nekoliko pravnika i sve što se inače računa u prve krugove. Bio je prisutan i jedan student matematike, potpukovnikov sinovac, koji je bio u gostima kod svojih rođaka. On je vodio najdublje razgovore sa gospođicom Hagenström, koja je imala mesto nasuprot gospodina Friedemana. Ovo je sedeo na lepom kadifenom jastučetu na donjem kraju stola pored nimalo lepe supruge direktora gimnazije, nedaleko od gospođe von Rinligen, koju je ispod ruke priveo stolu konzul Steffens. Prosto je zapanjivalo kolika se promjena dogodila sa malim gospodinom Friedemanom za ovo nedelju dana.
Možda je tome jednim delom bilo uzrokom belo gasno osvetljenje, kojega je dvorana bila puna, te mu se lice činilo tako užasno bledo, ali su mu obrazi bili upali, a pocrvenile i tamno osenčene oči pokazivale jedno neiskazano setno svetlucanje, pa je cela njegova pojava izgledala nakaznija nego ikada. Pio je mnogo vina i s vremena na vreme uputio bi po koju reč susedi. Gospođa von Rinligen nije za stolom izmenjala još ni jedne jedine reči sa gospodinom Friedemanom. Sada se nagnula malo napred i doviknula mu. Uzalud sam vas iščekivala ovih dana, vas i vašu violinu. On ju je, pre nego će odgovoriti, čitav jedan trenutak posmatrao potpuno odsutnim pogledom. Ona je bila u svetloj, lakoj toaleti, koja joj je vrat ostavljala slobodnim i u blistavoj kosi imala potpuno rascvetanu ružu Maršal Nil. Obrazi joj su se večeras malo zarumenili, ali su joj se u uglovima očiju, kao i uvek, taložile modrikaste senke. Gospodin Friedemann obori pogled u tanjir i iščupa nešto iz sebe kao odgovor, posle čega je ženi direktora gimnazije morao odgovoriti na pitanje da li voli Beethovena. Međutim, u tome trenutku potpukovnik koji je sedeo u pročelju stola dobaci ženi jedan pogled, kucnu u čašu i reče: Gospođe i gospodo, predlažem da kavu pijemo po drugim sobama. Uostalom, večeras neće biti rđavo ni u bašti, iako bi ko želeo da udahne malo svežega vazduha, ja ću s njim. U tišini koja je nastala, poručnik von Deidesheim načini iz takta dosetku, tako da su svi poustajali u veselome smehu. Gospodin Friedemann je među posljednjima napustio salu sa svojom damom. Proveo je kroz staronemačku sobu, gde se već počelo pušiti, u polumračnu i ugodnu dnevnu sobu i oprostio se s njome. Bio je odeven vrlo brižljivo. Frak mu je bio besprekoran, košulja zaslepljujući bela, a male i lepo skrojene noge u lakovanim cipelama. Kad i kad, dalo se opaziti da je obuven u crvene svilene čarape. On pogleda iz sobe u hodnik i vide da se nekoliko većih grupa već uputilo u baštu, ali on s cigarom i kavom sede kod vrata staronemačke sobe, gde je stojala nekolicina gospode ćaskajući, pa odatle pogledaše u drugu sobu. Odmah desno od vrata sedeo je oko malog stola krug kome je student sačinjavao središte i govorio sa žarom. On je tvrdio da se kroz tačku može povući više nego jedna paralela sa pravom, gospođe advokata Hagenštrama uzviknu: To nije mogućno! A on stvar tako nepobitno dokaza da su se svi gradili da razumeju. U dnu sobe na otomanu, pored koga je stajala niska lampa s crvenim šeširom, sedela je u razgovoru sa mladom gospođicom Stefensovom Gerda von Rinligen. Sedela je malo zavaljena u uzglava kod žute svile, prebacivši nogu preko noge i polako pušila cigaretu, pri čemu je dim terala kroz nos i isturala donju usnu. Gospođica Stefens sedela je pred njom uspravna i kao izrezana iz drveta i odgovarala bojažljivo se osmehujući. Niko nije obraćao pažnju na malo gospodina Friedemana, niti je ko primetio da su njegove raširene oči bez prestanka bile uperene u gospođu von Rinligen. Sedeo je u mlitovome stavu i posmatrao nju. U njegovu pogledu nije bilo ničega strasnog, jedva malo bola. Nešto tupo i mrtvo bilo je u njemu, potmulo, nemoćno i bezvoljno predavanje. Tako je prošlo jedno 10 minuta. Tada se gospođa von Rinligen odjednom diže i, ne gledajući ga kao da je celo vreme krišom posmatrala, pođe prema njemu i stade pred danj. On ustade, pogleda uvis prema njoj i razabra reči: Imate li volje da me otpratite u baštu, gospodine Friedemane? On odgovori: Gospođo, vrlo rado. Glava 15. Vi još niste videli našu baštu, reče mu ona na stepenicama. Prilično je velika. Nadam se da još nema mnogo sveta. Rado bih da malo odahnem. Za vreme večere zabolela me glava. Možda je to crno vino za mene bilo suviše jako. Moramo izaći ovamo, na ova vrata. Bila su to staklena vrata kroz koje su iz predsoblja ušli u mali hladovit trem. Odavde je nekoliko stepenica vodilo napolje. U čudesno, vedroj, zvezdanoj vreloj noći izvirao je miris iz svih leja. Bašta se kupala u mesečevoj svetlosti, a po belim, blistavim, pošljunčanim stazama hodali su gosti, ćaskajući i pušeći.
Jedna grupa iskupila se oko vodoskoka, gde je stari omiljeni lekar usred opštega smeha puštao lađice od hartije. Gospođa von Rinligen prođe lako klimnuvši glavom i pokaza u daljinu, gde su ljupke i mirisne leje s cvećem tonule u mrak parka. Proći ćemo srednjom stazom, reče ona. Na početku su stajala dva niska, široka obeliska. U dnu, na kraju pod konac prave aleje kestenova, svetlucala se u zelenome sjaju reka na mesečini. Unaokolo je bilo mračno i sveže. Ovde i onde odvajala se poneka staza koja je u luku takođe vodila reci. Dugo se nije čuo ni jedan zvuk. Kod vode, reče ona, ima lepo mesto gde sam već često sedela. Onde bismo mogli malo da proćaskamo. Pogledajte kako od časa do časa kroz krošnje zatrepti zvezda. On nije odgovorio, nego gledaše zelenu svetlucavu površinu koju su se približavali. Mogla se raspoznati druga obala i nasade na bedemima. Kad su izišli iz aleje i stupili na livadu koja se spušta reci, reče gospođa von Rinligen. Ovde, malo udesno, je naše mesto. Vidite, nema nikoga. Klupa na koju su se spustili naslanjala se na park 6 koračaji u strani od aleje. Ovde je bilo toplije nego među širokim drvećem. Popci su cvršali u travi. Klupa na koju su se spustili naslanjala se na park 6 koračaji u strani od aleje. Ovde je bilo toplije nego među širokim drvećem. Popci su cvrčali u travi koja je kod same vode prelazila u tanku trsku. Reka obasjana mesečinom davala je slabu svetlost. Oboje su ćutali neko vreme gledajući vodu. A onda on stade slušati, potresen do dna duše jer ga je opet dirnuo njen ton koji je čuo pre nedelju dana, onaj tihi, zamišljeni i blagi ton. Od kada imate taj svoj nedostatak, gospodine Friedemane? Zapita ona. Jeste li se s njime i rodili? On proguta pljuvačku, jer mu je grlo bilo kao stegnuto. A onda odgovori tiho i uljudno. Nisam, gospođo. Još malim detetom ispustili su me na zemlju. Odatle. Koliko vam je godina sada? Zapita ona dalje. 30, gospođo. 30 godina, ponovi ona. I niste bili srećni tih 30 godina? Gospodin Friedemann odmahnu glavom, a usne mu zadrhtaše. Ne, reče on. To je bila laž i obražavanje. Dakle, verovali ste da ste srećni? Zapita ona. Pokušao sam, reče on. A ona odgovori. To je bila hrabrost. Proteče 1 minut. Samo su popci cvrčali, a drveće je sasvim tiho šuštalo iza njihovih leđa. Ja se pomalo razumem u tome šta je nesreća, reče ona zatim. Ovakve letnje noći kraj vode za to su najbolje. Na ovo on ne odgovori, već jednim slabim pokretom ruke pokaza drugu obalu koja je mirno ležala u mraku. Onde sam onomad sedeo, reče on. Kad ste se od mene vraćali, zapita ona. On samo klimnu glavom. A onda odjednom zadrhta i odskoči od klupe, zajeca kriknu krikom u kome je u isti mah bilo i oslobođenja i spusti se pred njom polako na kolena. Svojom rukom dodirnu njenu, koja je počivala pored njega na klupi i dok ju je on čvrsto držao, dok je dohvatio i drugu, dok je ovaj mali, sasvim unakažani čovek, drhteći i grčeći se pred njom, klečao i zarivao lice u njeno krilo, mucao je neljudskim, teško zadihanim glasom. Pa vi znate, pusti me, ne mogu više, Bože moj, Bože. Ona mu nije branila, ali se nije ni saginjala k njemu. Sedela je uspravši se visoko, usturena nešto malo više nego bi da nije njega, a njene sitne, veoma zbližene oči u kojima kao da se odražavalo vlažno belasanje vode, gledale su ukočeno i napregnuto pravo predase preko njegove glave nekud u daljinu. A onda, odjednom jednim jedinim trzajem uz kratak ohol, prezriv smeh, iščupala je ruke iz njegovih vrelih prstiju, ščepala ga za mišicu, zavitlala ga u stranu i bacila na zemlju, zatim skočila i iščezla u aleji drvoreda. A on je ležao lica zarivena u travu, preneražen, izvan sebe i telo mu se bez prestanka trzalo u grčevima. Prikupi svu snagu i uspravi se, učini 2 koraka i opet se sruši na tle. Ležao je pokraj vode.
Šta se u stvari u njemu zbivalo prilikom ovoga što se dogodilo sada? Možda se to ona sladostrasna mržnja koju je osjetio kada ga je ona svojim pogledom ponizila i koje se sad, kad on zlostavljen od nje kao pas leži na zemlji, izmetnula u mahnit gnev koji je on morao ovaplotiti, pa makar i protiv sebe samoga. Možda gađenje na sebe samoga, koje ga ispuni žeđu da sebe uništi, raščupa u komade, da sebe ugasi. Na trbuhu otpuza još dalje napred, izdiže gornji deo tela i pusti se njime u vodu. Nije više dizao glave, čak ni noge, koje su ležale na obali, nije više pokretao. Kad se voda uzbila i pljesnula, popci su zanemeli za časak, a onda su ponovo prihvatili pesmu, park je tiho zažuborio, a iz duge aleje dopirao je prigušen smeh.